Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Ini boleh dipoto ya. Kalau ngadono Pak, ini acaranya pembukuan. Ini orang ngetes. Yo, ini bukan rasa ketek, rasa iler. Siapa yang kemari ya kebagian, nggak kemari ya nggak kebagian. Itu tumbukan kayak punya abang, ayal bener jalannya. Jalannya ayal. Biar gagahan lah. Thing that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Feel low, you still go. Go, feel slow, you still go. Go, there's no hope, you still go. I never answer to no, man, I still go. Orang dulu bisa pakai tenong. Kafe itu sampai 3 malam kita menunggu jadi siapa namanya. Kafe yang bagus ini lah kafe yang memiliki kontur gitu lembut, lembek, empuk, terus dia berair, rasanya manis. Itu termasuk buatan kafe ini yang sukses gitu, berhasil. Nah, kafe seperti ini, dia empuk, dia berair gitu, dan rasanya manis. Padukan dengan uli yang ketan yang sangat kenyal, lembut, dan padukan dengan tape yang rasanya manis, rasanya luar biasa. Kalau zaman dulu itu orang-orang yang buat tape uli ini nggak semuanya orang bisa, yang beberapa orang saja yang bisa. Karena banyak sekali yang mencoba gagal, jadi hanya beberapa orang yang bisa. Dan orang Betawi dulu berkeyakinan kalau buat tape oli ini harus banyak syaratnya. Seperti di saya memposting di waktu lalu itu ngomong harus bagus, kemudian di waktu jam 3 malam itu harus ditaruh berbagai macam persyaratan yang dulunya begitu. Yang pasti tape ini rasanya enak, dia ada manis, ada gurih. Kalau saya lebih senang tape ini ditaruh di kulkas, jadi ada rasa dingin. Oke sobat garis, saya nikmati dulu, terima kasih.